kuthanikia mutindo kangangi kuri kongo kamichemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni haja Bezalel Ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Ote Umeru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochemabia kuria biri na shama kumarikone rietu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Ote Umeru, the epitome of comfort. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima kiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga Nopeo tupande ngazi pamoja. Wirigiro bwako murithiri wa Meru TV ntuko yaku nitite na mbere kwagira umbitikirie kwa gitio gikinene mbumba kuthura wangi kumenyithura kuri akiri metha yetu ya nteto cha Meru TV muthenya ni ukambita kathure wa mburubu tukiambiria na njira njarikiri metha yetu ya nteto ni gutwika indiria ngwataniro ya MOS itite na mbere kutheria itura ria Meru riu CEO wa ngwataniro yeji Edwin Mutuma anaugite ayuthi 920 nibombete kwethurwa bakirikiria training yao aja county ya Meru akiaria augite nyuma ya graduation ayuthi baba bakethurwa bakewa kanya ga kwithurira kosi iria bakwenda akenya bakairugira kanya ga gutonya akiri masukuru ja Obundi Notea jabore mutugi wa Kiambi agotwira Nkuru kiembe umbithi 900 kumaja kaunti ya Meru ni baitonyithanite na mubango jwa kutheria tauni cia Meru nyuma ya gukurukira na kuthiria moritani rungu rwa mubango jwa MYS njurani jwa gukiria na kuringa nje kinzu kimbithi aja kaunti ya Meru after paramilitary eje nande ne otuthia nande kubaitana mantu ja patriotism na nande na kubaitana nya mantu ja kumenyera ndiguru yetu kumenyera environment yetu so nande ne tukuthithia community service tukwita in every town kana urban centers ira tunachio within Meru County tuketheraia urban centers tukathithia unclogging kana guita mitaro ndoji ire ingene roji rumoiro itaruka ruketheria mitaro ni ingene ruka unuka rugatonya ramine rukathukira rami
na ndi ngugira tukuthithia gwetinya tukiumbura mitaro yu yonthe ire inganire kenda ruji rwa karakweja rwa ngai rwa muguo rugatonyera njirene ira rwikiri ira ruthondekeri barabara cia tukuringana drainage ira thitwe barabara ya njira uringana na murungamiri munene wa mubango Jojo Edwin Mutuma beumbithi baba bakethera bari na mweke jwa gutara kosi bakathithia nyumene kiri cukuru cia Kiobundi na hotel runguru hotel bwa thirikari ya kaunti ya Meru. After twathie kiatho kiu kia graduation bageta skuru bete vocational training colleges bete nandi bathome kosi ira muntu akwenda uria kwenda kwa plumber uria kwenda kwa tera kana mubundi o sarani uria kwenda kwa makanika uria kwenda kwa baba ba beauty kana baba betagwita ngugicia gutumenyera mitundu kosi ni nyingi ira ci ina vocational training colleges beta bathome nao nandi muntu aume ena skill iria ikamuteithia kimaisha. Edwin akijukia kanya kugonga ngavana Mutuma ni kuriukia bioneki bia mbeumbithi baratete wirigiro bwa muturire na njira ya gucokia mubango Jojo jwa MWS jura jwari jukuriria kiri utongere bwa kawira mwangaza. Gavana wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma, thank you so much for reviving this program. Program hizi ikumba kutonga antu baba baingi muno. Imagine kwe muciari mbere utamama nundu atiriije mwana we na arere atona atoro nundu gwatuka aigwa nkuna au ome aruri karaga kwa kana igwa gukugwatano ariuria no ko gwatwa lakini thai amama atoro kagwatano nundu nije mwana we MWS na atiuma na au utheri akauma inya ithukumirite na ena gakoska Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Inatori ba mawai bameneretie na kwagira gitumi giti kia mubunge wekuru bakiuga gitina ngoki untu bukanukitwe ni mubunge ujo wekuru akiuga araugitie giti giki kiathondeki gatiba kwethirwa kirio mwaka miaka 20 na ona yathira no kagikethirwa gikitejanirwa murithi wa bana gutwira nkuruki Keteka minerefu ketena mana kan kenda na kanya no ndo teke u taranto ba te bungo te barita ne ko la ngacha diga odari na ko ngacha tena mana ende kona teke u ketai gapo muno ketai ke minerefu kekedoki o voki no to durete wazo durete lo mudoku onto lo ko lungwe kera era bungo ta kitanere ku boye leo tebo ndone nya ikethie nao no gwebwa ngwewe ni kuri ya mbesa no mbesa na ro theri no te project nya thero na cio nao kana ethirwa ena kinya naro ke county government ege ni refu ketena maana na kote ketene tomi no ntoke Kenya yonde otengwe bari tano tegwe bethacia no to ntoba bwethacia na cio mbesa beka ira cio ndone bio ka beto tumira kwa hivyo ruare ibegete mbesa cio mbangi ne nyabagara abara to eteke uno baso baiba no ntaiba yogerie mbia cio wana inzi bareka na kotene tomi na itote bethacia na inyo to betaro tegwo itha ibandereria ukaokia maoro no ntaiba ko beba kwendete kwa hivyo waito kinyotoro mbete no ntotege twamwa tege ngoe imere butatare atisi ngoe keneleku ende bweta tege ngoe tege ngoe ka ngoe yo kare mi utangoe onto beira sa muzo ngabiri okinyira mbere kwa natia wezi mbesa kana siwo tena mana ke watu tewa nonto tebi ko saindia antu ke derian to borongo muto ke aku anga nkedia no tembia ke tangiri gari endre ke watu tewa ke tenya mana buru Women Rep imujumbe jaba bange nuntu etherwa ki represent National Assembly indi antu etherwa na sub county kana constituency etherwa na Meru County yonthe giteke akiathithirwe ni untu bwa kwithirwa ekuru kana antu akaba tikungana parliament na ekuru iba kwenda kwa represented ka kurungamirwa no umwe na ora antu bara bataukiri kimwiri kana ungi bara nyabo bakurungamirwa parliament na constitution yenjerwe kuma ikwaere antu bonde no mwanka bangananwe
kenda ketha imwekuru akanwo kamenya thina cia wekuru ketha imtu taukiri no kamenya mantu jara antu baraba taukiri kwa wige tumikite kiu gitawa affirmative na tigitike gatura maisha kitike kene ni miaka 20 Kababu wino narutite maretwa ajia athuganirwo baria abombere kuthura bakithukira seneta wa Vihiga County Oriani Osotsi arotererwa Kisumu na akuga baria abombete kuthura bakiria antu baba ni tumba kuthura tukigwa ripoti. Act of violence that was committed on one Honorable Godfrey Osotsi. Godfrey Osotsi is a peace-loving citizen. We saw what happened in Kisumu, and we know who organized the attack of Honorable Godfrey Osotsi in Kisumu. We know these boys. These boys belong to PS Raymond Omolo. He's the one financing these boys, he's the one breeding these goons in Kisumu, and is the one who has been moving around threatening the leadership of Linda Mwananchi. It is PS Omolo's boys who attacked Godfrey Osotsi. And this is a list of all these boys. Number 1, there is a boy called Lucas Otieno, popularly known as Dogo, from Kisumu, attacked Osotsi. Tinga from Manyata and sometimes in Nyalenda. There's another one called Buda from Nyalenda. There's Ronnie from Manyata. There's Alan Owako from Nyalenda. There's Kevin from Badis. There's Kalonje Carlos from Badis Nyalenda. There's Clean Query. There's a Tito who was also there to film and also to attack. There's Boy Akoth. This is their leader. This is a notorious criminal in Kisumu. This is the person who's attacking people in Kisumu. He's the one who's financing them. He's the one who's being given money by Raymond Omolo, and he's the one who coordinates attacks everywhere across the country. He moves from Kisumu, comes to Nairobi, hires goons. Raymond Omolo gives him money. He goes to Mombasa whenever there is a rally. He's given money to finance these goons. Kisumu, he finances these goons. There's Brian Otoyo, there's Dube, there's Novi, there's Ras Okeyo, there's Sam Molo, there's Bena Ziza, there's Ronnie. These boys are notorious in Kisumu, and we are giving them a warning. We grew up in Kisumu. We will not fear these boys. These are people who came to stay in Kisumu the other day. So these are the people who attacked. DCI, you don't need to do any investigation. You already have the CCTV footage. I've given you the names. These are the names of these boys. Anybody who has a problem with this list should proceed to court. I'm ready to cross-examine them there, including the PS. PS Raymond Omolo is a PS for insecurity and goons. He's the one who's been funding these goons. This is the man who's been causing mayhem and havoc in this country. So this PS must be dealt with immediately. Ruto, sack this idiot. This is the most useless person in your government. Kazi yake ni kuua vijana, akishawaua anajengea hao mabibi zao widows, atanawajengea manyumba. He's creating those widows so that he can construct houses for them. So huyu PS Raymond Omolo, this is the person you should summon in Senate. Huyu ndio mshenzi, huyu ndio mtu anafanya everything, huyu PS Omolo. So kama ni vita ya goons, goons will meet goons. They can't beat us at organizing goons. Who the hell do they think they are? So wacha tutakutana tena, tunakuja rally in Kisumu. Bring all your goons and also come there. We are going to organize for a rally in Kisumu after Nakuru. Hatutaki hii upuzi lazima ishe once and for all. We have to sort out the issue of goons once and for all. So our magoons, kujeni, will be ready waiting for you. Hatutaki kuwa intimidated. The police is not taking action. We will have to protect ourselves. Primary school John Mwenja anarerete mathina jaria sukuru we gukurukira nontoba wagibwa sukuru ya junior secondary school akuringana na Mwenja na ugite wagibwa JSS ene botomete achiari bainge akuthamia sukuru bao kumakire sukuru eu na kubaikia kire sukuru iria chire na JSS onto augite ne bonyetie namba ya ritwa kire sukuru eu okagitani okaune elezete kitumi akira gitumite sukuru yetherwa ikiaga JSS akiuga kagita yandikithagwa yombere kwetherwa ikiwa ritwa ria Ngaine Training Center anto kwandikwa Ngaine Primary School
Moinja na onetekete kumukumia kana kinya kumuchokeria nkatho Nicholas Mwathi urutwikite gitethio kia kutetheria cukuru muno Ndagara wa Iguna na gutwira nkuruki Bishop Nicholas Mwathi kanu athaganitwo na aciari ba cukuru ya primary ya Ngaeni irairi wandini ya Chakario gicigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi gwi nyuma yake ko batethere kwibandikithia cukuru ya primary nontu miaka kathomba batwire batari mabukuni ma thirikari na kinya ko batetheria kwibandikithia kugwata kirasi kia JSS kithomo gikambiria tamu tukugwata ndajire cukuru mwarimu ampa mathina ma cukuru ino ya Ngaeni na nderwa cukuru gekwenda kuingwa na nderwa aritwa batigere thaino bari rutha bari baithoma bakirikagia cukuru gitatai. Point number 1, cukuru etire registered itimenyekana kwa thirikari. Cukuru ino kuri antu bae na mubango wa kuria kiwanja iki na tiba Ngaeni na antu bara barenda kuia kiwanja ge cukuru ino na antu bathomu na bamwe wana siasa na bamwe bathure iketume kwa mwarimu rathi yakabera tuthi ni bombire ngatetherie cukuru ewate title etweke registered tone junior secondary school bakaringa makona ono ntiba kwenda kuria kiwanja kire kwe lakini ono Bishop Kanugu no ntetomera intobiere gutwakire mani Karomba ndenda mande goronka thogane bwanka rothera wana incinga yambera jokio baire kwa randi othingatie maratati momonde orekania na werena ndutiagu ochainura maratati mama chainura mbere kiwanja kiregwa taiture ereto cukuru twekere registered anto betho bena junior secondary school. Mwarimu munene wa cukuru ino Bwana John Mwenja agitarire Kenya mara baithiritwo bagikorokera na kinya gucokia nkatho kiri Bishop Kanugu erari imwe ya cukuru ya tigiritwe itari na junior secondary nontu bwa thina ya registration of RAD. It was registered Ngaeni Trading Center lakini through effort ya Bishop Mwathi itwambie kugwata registration ya cukuru ya tweka Ngaeni Junior Secondary School. Cukuru tena junior secondary itwagena challenges nyingi muno nontu ana bathamaga bakathi cukuru karibu na cukuru ile karibu agu lakini ndi ugu nkuromba kwa heshima muno na kunyenyekefu muno antu bonde baba karibu Ngaeni area paninti ana be cukuru ya Ngaeni na tukendelea bwega kurukira nyamani nyamuru. Bishop Mwathi Kanugu akariria mwingi ugite akathi na mbere gutirira na kugwata mbaru cukuru cha wanire cha Kariga gutigera kithomo gigukira guntu guku next term tukirugura cukuru bondetere ana baye Ngaeni junior secondary bamberie kuthoma bogotigeria tobakwa ndienda kuthondeka Ngaeni Mutonga Nyakinjero Gacheraka cukuru cionthe cheche Kariga woni ngacithondeka tiare mere chenjo marieto cheto Bishop Kanugu ere no ntuba kurumanga Bishop Kanugu Bishop Mwathi Kanugu bakiwa atakinya cukuru timuthomu athomire angagwa agwatire anga agwatire mbio no ntubo bathomu muno na ima professor kuma ria cukuru eno ya twekire Ngaeni primary school imbiragiragia batomera mbiro ndatomire tumithe atoka cukuru ya tweka registered muthi atariganire ikothombia ora bagukanana no ekire urerigete bagwanja cha Kariga kere cia cha mwaka wa 2027 Kenya ZDM no ora MC uri kukagitani gaka na njoke mbwere Kenya na kobwenerio ku ariuga ngabana njoke ti mwega angana karire angaitwa ateyanire ibokoririkana Kenya ZDM na are muchoro ngabana njoke munene muno na muntu augaga aeraga antu waringithie muthomu njoke na tangageta ngakumagira kana ndotha bonge miankenu Kenywa bakarire na muthomi njoke miankere na nusu acia manwa barabara Tharaka Nithi yonthe nare mire barabara Ngaeni nare mire barabara ya Cheraka kwe bantu bona twete tractor akore ambia cia barabara cia Tharaka Nithi cia Kariga wondireo au gankuma thirikari ni atiga ntu bacia Kariga bare bonka batena muntu kubarethia nani ndegwa kiao ndauga kanjo kiantu bakwa bacia Kariga mbukarakarie miankeno tigere yire kenda bwana enkero nene tukenderea kurugutaniria mwanki Bwana Yesu asifiwe. Kenywa komenya ngotethia ntu bacia Kariga amberia siasa ikamtoa kwenda kuthura ngatika thomu angaika Kariga class 2 angaika class 3
bakarakara bacoka bathi baruta maratati bau ari kageretie lakini kawata kenywa aruga kanugwa gwete nwe agwete ndi maina na agati mtu na moragina tokende ndamye maina ethinara are kana kayetetie bweguru kwa gwenda utie mwanya wa kenywa na mbio Bishop Kanugu power ama si power kuma wandi ajakaria gecigo mungia kia Tharaka kaunti ya Tharaka ni thinki ripotera Meru TV rito kambete ndegera wai kuna Urithiria uno tugikira gatanta kirenteto cietunga kuromboke bia mitambo kuri na mibango enge kathumba tukuthuranirite aja kiri station ya Meru TV ni ukambita kathure wa Mburugu.